Zelensky avuga ko Ukraine igiye kwereka Amerika gahunda y'intsinzi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ku gitero cy'abasirikare b'icyo gihugu mu karere ka Kursk ko mu burasirazuba ko mu Burusiya muri gahunda y'intsinzi azageza kuri perezida wa Amerika Joe Biden mu kwezi gutaha. Avugira mu ihuriro kuwa kabiri, Perezida Zelensky yavuze ko kugera ku ntego kw'iyo gahunda kutazaterwa na Perezida Biden ndetse niba Amerika izaha Ukraine ibiri muri gahunda cyangwa n'igihe. Ati zaturuka ahandi ariho hose. Ati niba tuzaba dufite ubwisanzure bwo gukoresha iyi gahunda cyangwa niba ntabwo tuzaba dufite, tugomba gutsinda. Yongeyeho ko kuri bamwe ishobora kumvikana nko kwigerezaho cyane, ariko ngo ni gahunda y'ingenzi kuri bo. Avuga ko azanayereka abakandida perezida bombi bo muri Amerika, Kamala Harris na Donald Trump. Abasirikare benshi ba Ukraine bagabye igitero mu karere ka Kursk ko mu Burusiya mu ntangiriro y'ukwezi kwa Kanama cyangwa kwa Munani, ndetse kugeza ubu bisa nkaho Uburusiya bwananiwe kubatsimbura ngo bubagarure bubirukane. Avugira muri iryo huriro nawe umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yitwa General Oleksandr Syrskyi yavuze ko Ukraine bigenzura ubuso bwa kilometero kare 1294 bw'ubutaka bw'Uburusiya mu midugudu 100 no bw'imibare itagenzuwe neza. General Syrskyi yavuze ko Ukraine idashaka kugumana ubwo butaka, kandi ko kimwe mu byatumye igaba icyo gitero kwari ukugaragaza abasirikare b'Uburusiya, kubagaragariza mu gitero cyabo cyo ko mu burasirazuba bwa Ukraine Uburusiya burimo gushaka gufata umujyi wa Pokrovsk, umujyi uhinda cyane uberamo ibikorwa byinshi, urimo na sitasiyo ikomeye itegerwamo gari ya moshi. Perezida Zelensky yanahishuye ko Ukraine iherutse gukora igerageza rya mbere ryagenze neza rya misile yo mu bwoko bwa Ballistic yakorewe muri icyo gihugu. Yashimye urwego rw'inganda z'ibikoresho bya gisirikare rwa Ukraine, ariko yanze kugira andi makuru arambuye atanga kuri iyo misile. Nubwo Ukraine isanzwe yarakoresheje misile zimwe za Ballistic kurusha mu kurasa Uburusiya yahawe na Amerika, imaze igihe ikora ku bikoresho bya gisirikare bikorewe imbere mu gihugu mu kugabanya kugirwa n'imfashanyo y'uburengerazuba bw'isi. Ariko kugeza ubu Ukraine ahanini ishingira ku bikoresho bya gisirikare biva mu mahanga kugira ngo ishobore kurwana n'Uburusiya no gusubiza inyuma ibitero byabwo. Muri iryo huriro, Perezida Zelensky yavuze ko Ukraine yohereje zimwe mu ndege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 ziherutse kuhagera zoherejwe n'ibihugu byo mu burengerazuba mu rwego rwo gufata zimwe muri za misile zarashwe n'Uburusiya mu minsi ya vuba hashize. Ariko yavuze ko Ukraine izakenera izindi ndetse z'intambara. Mu majoro abiri ashize Uburusiya bwamishe ibisasu bya misile kuri Ukraine ndetse bigabaho n'ibitero by'indege nto z'intambara zitajya mu mupilote zizwi nka drone, ibyisha abantu benshi binatuma umuriro w'amashanyarazi ubura mu bice byinshi by'iki gihugu. Perezida Zelensky yavuze ko ibitero nk'ibyo bigaragaza ko Uburusiya budashaka guhagarika intambara. Ati iyo bashaka ibiganiro by'amahoro ntabwo bagaba ibitero 230 byo mu kirere. Kuva Ukraine yagaba igitero mu karere ka Kursk, Uburusiya bwumvikanishije ko nta biganiro by'amahoro na bimwe buzagirana na Ukraine. Kwa kabiri, Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya bizwi nka Kremlin, yagize ati ingingo y'ibiganiro kuri ubu ahanini yataye agaciro ka